Posni ručak koji se sastoji od paradajz supe, pljeskavice od pirinča, pečenog batata, vrsta slatkog krompira koji je dosta skuplji od običnog ali je ukus puniji i sitije, preporučuje se dijabetičarima umesto običnog krompira, i pečene paprike sa belim lukom kao salata. Ovakva vrsta obroka odgovara još i vegetarijanskom načinu ishrane. Za pečeni batat iz rerne vam je potreban jedan batat. Mi smo se uz sve ovo najeli samo od jednog većeg koji je težio 500 gr. Iseckati glavicu crnog luka na tanke krakise pa ga staviti na dno tepsije. Posuti po njemu malo suvog začina. Batat očistiti i iseći na deblje kolutove. Seku se nešto deblji jer se ovaj krompir mnogo brže peče i mekši je od običnog pa da se ne bi raspadao. Poslagati kolutove batata preko luka. Pomešati čašu vode, 100 ml ulja, malo suvog začina, soli i bibera i preliti preko krompira. Staviti da se peče u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni sat vremena. Papriku ispeći na plotni ili u rerni, kako vam je lakše, upariti, poklopiti nečim, očistiti. Staviti u posudu pa preliti sa malo ulja i malo jabukovog sirćeta, posoliti i preko naseckati svež beli luk. Prodrmati posudu ili lagano promešati i ostaviti da malo odstoji da bi se ukusi pomešali i salata bila lepša. Servirati. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.